With me mga adas, ang ato ang mga co-vloggers na si Margaret, Latagaw, and Fritz Ryan. Actually, si Inday the vlogger busy pa, pero mari na to ron. Busy pa siya. Namalit pa siya. So mo na mga adas. I would like to thank the Tour Golden Travel. Tour. Travel busing, wala busing. Golden Tour Travel. Golden Tour lang. Sa Golden among Tour. safe trip. Og naabot mi diri sa Bolocboloc Sulphuric Springs. Tungod ni the Golden Tour. Charin! So mga aras, tana. Agtuon na nato. So we'd like to thank the Golden Tour for a safe trip. I'm again with the YouTubers. Uy, Simon! Channel. Latagaw. Latagaw. Lohan Latagaw. And ha? Tweets Ryan? Inday the vlogger. So ang ilang entrance kay 20 for adults and 10 pesos for kids. Gikumutan na ko actually ang ticket. Money siya. Only one of its expensive. Sulfur, carbonic acid, and iron. Treating skin ailments. Skin ailments. Kinsay na skin ailments. So mo ni siya ang ilahang duha ka pool. Very clear waters. Asa mo silang kidra? Tora sila dito. Okay. So there's the booth where you need to pay 200 pesos for cottage, 20 pesos for adults, and 10 pesos for kids. Hala na yung Mama Mary sa taas. Adto ta later, oh. Unsa din nasa taas? Oh. Okay. Pwede ta mo na later. Ikaw man. Ay, okay. Very nice. Source din na diha sa water sa spring. Money ang entrance fee ug cottage fee. Muna sila ate. In case mag-kwan mo, overnight, na po tayo overnight. Ay, na po di overnight diri. Kanang building nga peng, 500 among kwarto. Sa usa ka kwarto, natay single deck, double deck, extra usa. Okay. Thank you. 500 pesos, 24 hours. Nag-fiesta na atong February 10, 10 o 11 fiesta diri. February 10, ligoon dito siya diri. Sagaon din siya diri. Oo, magkunaw siya diri. Sa swimming pool nga si Kako diri. Oo, ana magmisa ang pare. Ika February na daghan na rin na Negros taga landan nga lugar. Sabi ni siya kay September 7 and 8 dipistahan na mo kay only time pag September 8 mo ni sayaw na siya. Amazing. Sako na to si Mama Mary, guys. I really did not expect na naadin yung statue diri. So it's actually a blessing for us to climb here. Medyo taas siya. Listen for today. Kinsay nag-expect na las Mama Mary nga rin? Wala. Ano kita mo ulit Cebuan? Daghan nagkikita. Huh? Mga gatas, diaper. Then training center daw to dito sa Luyo, guys. Miss Elaine and Sir Mick of Make TV. Ako upusing ukal. Tuwa sila dito, Tusgale, busy sa ero. Sunod di ka? Oh. My money. Where's my money?
Pinalabas sila ate. Eating and drinking are not allowed inside the swimming pool. Ordered by LGU. This is the pool, guys. Pwede di overnight po diri. Welcome to our cottage. Kita na Mama Mary ganit iya. Source kana si Mama Mary diha. So si Mama Mary daw underneath ni Mama Mary ang source sa water. Diba kidi? And then so they treat this place as a holy ground because during fiesta liguon daw si Mama Mary diri. And there also happened one time na nisayaw daw ang statue ni Mama Mary. So this place is actually holy. So come and visit it. Bolocboloc Sulphuric Spring in Bolocboloc Sulphuric Spring in Barili. It's actually far from what we expected because I expected it to be around 30-minute travel only, but it reached us around an hour to travel from Karkar. Anyway, it's worth it. So this is the overnight rooms they have, which cost 500 pesos. But if you only want day use, they have cottages worth 200 pesos. Kana sila. Yes, and they have 2 pools. This one is 4 feet to 10 feet. The other one is 6 to 10. So, mo na siya. Maglamay-lamay sa ako, guys. See you later! Love, oh, magpabuhi! Uy! Ayaw, ma! Gay. Jump, kuya. Jump ka? Dili. Dili. Swim, kidi. Swim, kidi. Swim. Oh, very good kayo na. Very good kayo. Oops, no drink. Don't drink. Swim, kidi. Kidi. Gay. Free! Ay, pagkiat dong. So, padung nami uli. Nice kay diri ang place, guys. Solemn, peaceful. Ato sa lilion diri, guys. Pakita na mo sa inyo ang shower area. So, diha mo mag-shower. Hello, sabi. So, diha mo agi. Yes, kitty! So, if you can see, ang ilang salt ay medyo white. Tungod na sa mga minerals coming from the source that I told you a while ago. Ang source is underneath the Mama Mary. So, pwede misaka. Okay. It's already foggy and I think it's still 4 o'clock. Nataliksik food. Hello. Katonahan ay. So this is our ride, the Golden Tour. Pangita sa may food. Basta naman na, Steve.
Sleepy na na, kitty boy. Pwede sa'yo,